Dobar dan, poštovani gledalci. Danas je 23. april 2018. Ja sam Zoran Stanojević. Gledate Tako stoje stvari, a danas saznajemo. Zašto je jedna Kruševljanka prinuđena da plaća račune za stan u kome odavno ne živi? Kako judo pomaže đacima da budu bolji u školi? Povodom Dana Vojske Srbije govorimo o zaduženjima vojske, posećujemo prikaz naoružanja u Kruševcu, pokazujemo vam kako izgleda vežba sajber ratovanja, ali saznajemo i kako se pravi vojnički pasulj i šta je to gušterov let. Prvo ćemo čuti vesti, sa nama je Aneta Kovačić. Aneta, izvoli. Tako je, hvala Zorane. Poštovani gledalci, pre 19 godina, u 2 sata i 6 minuta posle ponoći, NATO bombe su usmrtile 16 naših kolega na radnom mestu. Bombardovan je RTS. To je bio prvi slučaj da je jedna medijska kuća proglašena legitimnim vojnim ciljem. Zastave iz prvog i drugog srpskog ustanka, zatim pukovske zastave srpske vojske. Veoma vredna je i kolekcija naoružanja. Tu pre svega mislim na naoružanje iz 19. veka koje ima i svoju umetničku vrednost. To su džeferdari, to su jatagani, to su sablje koje pored svoje istorijske imaju umetničku vrednost. Zatim treba reći da su tu kolekcije ordena koje Vojni muzej ima i ono što je manje poznato to je da se u Vojnom muzeju nalaze i vredne kolekcije fotografija. Ovu emisiju možete ponovo gledati na našem YouTube kanalu RTS Tako stoje stvari ili na RTS Planeti. Također pozivamo vas da nam pišete. Naša adresa je takostojestvari@rts.rs. Ako nam se obraćate na Twitteru, stavite hashtag Tako stoje stvari da bismo lakše mogli da dođemo do vaše poruke. Sutra je sa vama Nataša. Mi vam želimo lep dan, a od vas se opraštamo sa koračnicom garde Vojske Srbije. Marširala, marširala kralja Petra garda, marširala, marširala kralja Petra garda, korak ide za korakom, a ja junak za barjakom, boj se bije, bije, zastava se bije za slobodu Srbije. Boj se bije, bije, zastava se bije za slobodu Srbije.